John Anthony Arens ngokuhlala lapha eOrange Farm. Bengifuna Khumbulekhaya ukuthi incede nabantwana bami. USandra no Charmaine. USandra waka Arens, uCharmaine waka Van der Westhuizen. Sihlule ngo1985. Awato ushuto umuntu talente sena 1 year uSandra. uCharmaine nathi na 3 to 4 months. Ngokuthi umama wakho wayiphuza kakhulu utshwala yikho manje ngamgodusa kaloku. Ngamuse eCredok. Usho ade bebancane leso sikhathi abantwana. Bengakwazi ukutholana nomama wakhona. No mama wakhona bangithadisha ukuthi bazongishaya le Credok. Ugama lo mama lo abantwana athi kuSandra kathi kuSarah Van der Westhuizen. Mna nguDoris. Inkosikazi yakhe. Ndadibana naye wandiqalela ukuthi unabantwana ababini. uSandra noCharmaine. Ndadibana naye 1987. Sashada ngo1988, 89. So lo tata ixesha elonga begula. Engekho right from ugule 2021. Wagula isikhathi eside ene depression, eneswekile ene high blood. Ndathi kuye hayi masike sibhalele uKhumbulekhaya. Sike sifundise ngabantwana ukuthi abantwana bakho baphi. Ngoba ngicabanga ukuthi noba wenza uphathwa idepression ayindaba yabantwana bakhe. Isikhathi eside vele sabadala vele abantwana. So kwafika kimi ukuthi hayi before kwenzeke something ngami ngifuna ukubona abantwana bami. Bengibacabanga indaba uthi ngezwe indaba bothi bongishaya yikho ngayeka konke ngavela ngahlukana nakonke. Uyabafuna abantwana bakhe and uyafuna ukuthi bahlangane bakhona ukuvakashelana. So mna ndibamkele ngoba bandixelela ngabo andinangxaki nabantwana. Barinda bakhe abantwana ndiyabacabanga ukuthi awanda pha baphila kanjani kunomama abo baphetheke kanjani. Besinokuhlala siyithetha loo nto lesithi ayiwanda abantwana baphila kanjani. Ngifuna ukuthi bangitshela ukuthi bahlalaphi. Solange bangitshela ukuthi bahlalaphi, bangibhale bangifonele, ngibanika ama-phone numbers nobeza bazongivakashela whatever it is. Ngoba ngeke ngibaforce ngabe sebedala kaloku. Sebedala ngoba lo munye mangicabanga mina lo munye sokwenza mhlawumbe no 40 years, omunye 38 years. Kwa umama wakhe wamlahle emncane. And sahamba sayomfuna khona enquthu. Samfuna wasibaleka wasizimela. Kwathiwa akekho apho ekhona wazifihla umamakhe kuba engafuni ukuvela. Wathi ufuna ama-number phone wakhe. Wamnikeza ama-number phone wakhe. Azange amfonele. Azange kuze kube namhlanje. Azange zefoni. Ndiyenzela ukuthi impilo itshintshe nakutata wabo. Kukuba bazodecide ukuthi bacabanga ukuthini. Ma befuna ukuhlala eCredok bangahlala eCredok. Ma befuna ukuhlala kutata wabo bangahlala kutata wabo. Angifuna abantwana bami nanguJohn Anthony Arens ngiyabakhumbula abantwana bami ukuthi ngaba banjani bayaphila na or abasekho whatever it is. Biza amagama abo. Amagama abo Sandra Arens noCharmaine Van der Westhuizen. Umama wabo Sarah Van der Westhuizen. Siyacela kubantu ababaziyo abantwana basifunise bona bazokwazi ukuhlangana notata wabo.